ibihe byiza nshuti bakunzi ba sports nizere ko meze neza mwakomeje guhiga ubuzima ndetse bikomeje kugenda neza gatanu kuri gatanu mu gemerera ryatandukanye mbaye ikaze. Hanyuma reka tuganire kuri iyi tiru ya Nico Williams umupeti ukinira ekipe ya Atletico Club Bilbao, n'umunyegana ariko ukinira na ekipe y'igihugu nyine ya Espagne, ariko origine ni n'umunyegana kuko na grand frère we nyine akinira wo bita Iñaki Williams ukinira ekipe y'igihugu ya Ghana. Nico Williams rero biravugwa ko yamaze kwemerera ekipe ya Arsenal ko yayijyamo muri ukwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka 2025. Murabizi ko shampiyona zigiye kurangira, turi mu minsi ya nyuma shampiyona zigiye zitandukanye zari ku mugabane w'Uburayi, ziraza kurangira rero bahita bafata akaruhuko, ariko hano aba transfer window nyine isoko ry'igura n'igurisha ryari ku mugabane w'Uburayi ryo muri impeshyi 2025. Ekipe ya Arsenal rero ngo irashaka byimazeyo abakinnyi bagera muri babiri b'imbere ku busatirizi, barimo umuwingo umwe ndetse n'umukinnyi wundi ukina kuri nimero 9 full striker, nimero 9 umwataka Machachari. Rero baravuga bati obita Nico Williams agombe azara mu gihugu cy'Ubwongereza. Mikel tutavuga ko ari umwe mu bakinnyi prefera cyane ko Nico Williams buriya nta nubwo rugambira Arsenal mwifuje, na cyagiye Barcelona rero kumwifuza cyane, byanarangira rwose agiye kujya muri equipe FC Barcelona, na equipe ya Arsenal yari iri hafi aho ngaho ivuga ngo naye mahirwe twabone kugira ngo dusinyishe Nico Williams. Nico Williams rero kumuzanamo baravuga bati Mikel Teta mfite Gabriel Martinelli yego ubona ko forme ze ntabwo zihozaho, nivune ze zitamubanira, ariko uretse n'izo mvune na Gabriel Martinelli ntabwo ari umukinnyi uhozaho, ntabwo ari umukinnyi uvuga ngo buri season ajya ibitego 15 na assist wenda 10, ntabwo ari umukinnyi uvuga ngo buri season ya assist 15 n'ibitego 10 wenda. Ni Gabriel Martinelli ubona ko atizewe muri equipe ya Arsenal, bari no gutekereza kumurekura ngo ayo makuru narayababwiye. Gabriel Martinelli equipe ya Arsenal atekereza ko yamurekura kubera ko iyi sama Arsenal ishobora gukora transfer z'abakinnyi bagera muri 4, babiri bakina ku satirizi n'abandi babiri bakina hagati mu kibuga. Iravuga ngo kuko izarikura abakinnyi bagera muri 7 Arsenal nyine barimo ba Thomas Partey, barimo ba Kieran Tierney, barimo ba Zicheko, barimo ba Gabriel Jesus, benshi bagiye batandukanye. Iravuga ngo abakinnyi tuzarekura bagera muri 7 twakongeraho na Gabriel Martinelli tukamubonamo amafaranga, kuko hari abazabasoje amasezerano muri equipe ya Arsenal barimo na Thomas Partey, ariko hari n'abandi nizarekura byo kuvuga ngo nibagende umwanya wo gukina ntawo hari, ariko bivuga ngo twanabarekura dushakamo amafaranga. Gabriel Martinelli arimo yaza no mu bambere kuko nimwe mu bakinnyi bakiri bato kandi ubona ko akazoza ke wenda ashobora guhindura equipe bigakunda gashobora kuzaba keza. Baravuga bati twamushyira ku isoko tukamubonamo amafaranga kugira ngo tubone nayo kongera kugira ngo tujye ku isoko rya 2025 muri impeshyi. Ariko umuntu bita Nico Williams yahoze kuri radar za equipe ya Arsenal, aziriho n'ubundi ntawe yagiye. Ikirimo nuko yamaze kwemerera equipe ya Arsenal ko yayizamo mu kwezi kwa gatandatu. Ayo makuru ava mu gihugu cya Espagne rwose yemeza ko uwo bita Nico Williams umwana ukiri muto cyane yamaze kwemerera equipe ya Arsenal ko yayizamo mu kwezi kwa gatandatu. Ngira ngo ni equipe ya Arsenal mu gihugu ishaka kubaka nyine kugira ngo ikomerezeho iyi projet abo isa naho yafeirinze. Ntabwo twavuga ngo isa naho yari projet imyaka 5 isaba gutwara igikombe cya shampiyona, imyaka 5 igikombe cya shampiyona, ariko byarangiye icyo gikombe cya shampiyona mu by'ukuri no bwisezo ubona ko hakiri imikino 9 yo gukina, ariko igikombe cya shampiyona cyo gisa n'icyagiye kwa Liverpool the Cox ibasha amanota 15 nubwo ari mu mukino w'ikirarane, ariko igikombe cya shampiyona rwose bafana ba Arsenal ngira ngo namwe murabibona neza ko amahirwe menshi cyagiye kwa Liverpool. Nubwo musigaranye match ya Real Madrid muri Champions League kimwe cya kane kirangiza, mu gihe mwayikuramo mwajya muri kimwe cya kabiri mugorana na Paris Saint-Germain na Champions League bisa naho biguranye mu kuntu. Na Arsenal ikeneye kongera kubaka ibintu bishya, kandi bigomba gushingira kukubaka nyine bubakana n'abantu bashya. Ntabwo wakomeza kubaka ibintu bishya byo gutwara igikombe cya shampiyona uri kumwe n'aba Alexander Zicheko mwakiburanye mu myaka 5 bahamaze, uri kumwe n'aba Gabriel Jesus mwakiburanye mu myaka 5 bahamaze, uri kumwe n'aba Tomiyasu, uri kumwe n'aba Jacob Kivior, uri kumwe n'aba Kieran Tierney utagikoresha. Bisaba ko nyine uretusha ugenda uzanamwe amaraso mashyashya ugashyiramo abakinnyi bashya baje gufasha nyine kugira ngo batange umusada kugira ngo mutware igikombe cya shampiyona. Rero Arsenal turayibona ku isoko ry'igura n'igurisha ry'ukwezi kwa gatandatu rwose, nyuma yo kuzabire ko abakinnyi yagiye batandukanye nayo igomba kujya ku isoko izanamwe abakinnyi beza baje kwifasha kugira ngo irebe ko yakomeza gusunika mu mwaka utaha n'umwaka uzakurikira 2027 kugira ngo irebe ko yatwara igikombe cya shampiyona. Nico Williams rero wakibaza ngo kuki yemere equipe ya Arsenal, kuki itakiri Barcelona, kuki aba Arsenal, kuki itakiri FC Barcelona, kandi Nico Williams yari yamaze kwemerana na equipe ya FC Barcelona ko azayijyamo mu mpeshyi ya 2024 umwaka ushize.
Nico Williams iyi skandale ngira ngo narayisobanuye kenshi hano kuri Boom Sports, ariko reka nongere nyisubiremo abantu mbibutse kuko hacimwe amezi atari make, amezi arenga 8 ntago ari amezi make. Nico Williams mu mpeshyi ishize y'umwaka ushize nyine yari yumvikanye na Barcelona ko azayijyamo, byari byararangiye rwose ko azerekeza muri ekipe ya FC Barcelona rwose, nasanga y'inshuti ye magara Lamine Yamal, n'inshuti cyane na Lamine Yamal. Mu gihe hari ari kuba igikombe cy'Uburayi rwose byari bizwi ko icy'Uburayi kiraza kuvamo ekipe FC Barcelona rwose isinyisho bita isinyisha Nico Williams. Ikibazo kiza kuvuka ryari rero, stade ekipe ya Atletico Bilbao ni bayita San Mamés, ni stade izakira finale ya Europa League muri uyu mwaka w'imikino nyine 2025. Finale izabera kuri San Mamés, stade ya Atletico Club de Bilbao, iyi Bilbao mu mujyi wa Bilbao. Iyi kipe rero iravuga ngo stade tuzakiriraho izabiraho finale ni stade yacu, kandi natwe turi muri iryo rushanwa rya Europa League, birashoboka ko twagera ku mukino wa nyuma. Kubera iki twasenye ikipe yacu? Kubera iki twakisenyera? Kubera iki tutakanshe ahubwo ngo dushyire mu imbaraga muri ekipe yacu kugira ngo turebe ko iyo finale izabira kuri stade yacu, natwe twazaba turi kwikina turi hano kuri San Mamés, turi kumwe n'abakinnyi bacu beza. Bamwe bakinnyi beza bafite hariya mu gihugu cya Espagne, mu by'ukuri mu mujyi wa Bilbao Atletico Club de Bilbao ifite na bavandimwe babiri, Iñaki Williams na mukuru we na petit frère we Nico Williams. Rero iyi famille y'aba Williams, iyi famille nyine y'aba Iñaki Williams na Nico Williams, ni famille yaje arabimukira bagiye mu gihugu cya Espagne nyine, ariko kubera ko bari bafite abana bazi umupira, bakina umupira, ekipe ya Atletico de Bilbao irabakira bose abo bana, yaba mukuru we Iñaki Williams na Nico Williams nyine ubwite, irabakira ibaha ubuhungiro. Mu by'ukuri navuga ngo n'ubuhungiro kuko yabagize abakinnyi bari professionnel, yita ku babyeyi babo, ibabeshaho, abo bana bafasha kwishyura amashuri n'ibiki, ibagira abakinnyi bagezweho. Ubu ngubu turi kuvuga ngo n'abakinnyi bari gukina bari gutanga umusaruro muri ekipe ya Bilbao. N'ubuzima babayemo babukesha ekipe ya Bilbao, ko gushimira ro Bilbao yuko yabarinze, yabafashije, yababaye hafi, yababitayo mu gihe bari abantu badafite aho kuba cyangwa se badafite naho kujya bitewe nuko barabimukira, bari impunzi. Nico ababyeyi ba Nico Williams bo baravugaga bati ikipe yatwitayeho gutya, nimba idashaka kurekura ngo ugende, ntago twakureka natwe nk'ababyeyi bawe ngo tukureke uyitere umugongo ugende, ngo nuko ekipe FC Barcelona gushaka. Barcelona yifuzaga umukinnyi, n'umukinnyi yifuza Barcelona. Ikibazo kiba ikipe yo Bilbao nka ekipe iri gutera akajisho kuri ya finale ya Europa League izabera kuri stade ya San Mamés, ivuga ngo ntabwo dukeneye kurekura abakinnyi bacu beza bahari, yanze kurekura Iñaki Nico Williams. Kwanga kumurekura rero Nico Williams n'ababyeyi baravuga bati ntago, nimba ikipe idashaka kurekura ntago twakureka ngo ugende. Byarangiye n'abafashe umwanzuro kuguma hehe muri ekipe ya Atletico Bilbao, ariko Barcelona yaramushakaga, n'umukinnyi nawe ashaka kandi ashaka Barcelona. Muri izo skandale zo kuvuga ngo Iñaki Williams Nico Williams arajya he, biraza kurangira bite? Barcelona yaramubwiye ngo urahitamo kuza ikampunu iyi sezo muri iyi mpeshyi, cyangwa se amahirwe yawe gukinira Barcelona arangira ahangaha. Nubwo bikivuga ko Barcelona ikimufite mu ntekerezo, ariko ayo mahitamo barayamaye, baramubwira ati nubwo nyine babikora rimwe na rimwe kugira ngo bamushyireho pressure kugira ngo afate umwanzuro, ariko hari amakuru avuga ko ava mu gihugu cya Espagne avuga ko Barcelona nayo kimutekerezaho nk'umukinnyi muto waza kwashana, kuko nubwo Rafinha ari gukiba kwa ya ruhande, ndiswengegiza ko Rafinha ari gusatira imyaka muri za 30, arakuze, no grand joueur nk'umwaka w'imyaka nk'umwana w'imyaka 22 nka Nico Williams, kuvuga ngo namutekereza akaza kaguma akansunikira seze imwe cyangwa ebyiri cyangwa eshatu, ari kumenyera izindi seze eshanu akazaba ari umukinnyi yitangaza nk'uko Rafinha bameze, agakorana na Lamine Yamal n'aba Pedri n'aba Gavi n'aba Pau Cubarsí, bari mu myaka imwe ni generation imwe, byamfasha. Ariko none akavuga ngo ese ko umuntu bita Rafinha we agifite imyaka iri hejuru y'itatu muri Barcelona, ari umukinnyi mwiza, ari umukinnyi ubanza, ari umukinnyi utsinda ibitego ku mbaraga z'umubiri, kuri technicité, ku muvuduko we, umuntu bita Nico Williams agiye muri Barcelona irimo Rafinha, kugeza ubu ngubu tuvugana iyi front three ya Barcelona Nico Williams ntago yameneramo, ntago byakunda. Rero nimba bitakunda kujya gukina muri Barcelona, byagusaba kwicara imyaka 3 kugira ngo umenyere uburi kumwe na Barcelona ukuriramo. Rafinha namara kugira meforme z'imyaka 2 wenda, cyangwa se abuze, cyangwa se anavuyemo imyaka yamujyanye, abari bwo bafatira muri Barcelona nyuma y'imyaka 3.
akavuga ngo nabangize imyaka 20 n'ingahe n'itanu, nta mukinnyi n'uyu numwe waba witeguye kujya kwicara. Niba afite imyaka 17 nta mukinnyi n'uyu numwe waba witeguye kujya kwicara. Muri iki kinyejana turimo nta mukinnyi witeguye kujya kwicara imyaka 3 atari gukina avuye ahantu yari ari gukina. Mu Juventus cyo kintu avuye ahantu yari ari gukina, nta mukinnyi n'uyu numwe witeguye kujya ahantu yicara imyaka 3 arindiriye umwanya atari gukina. Muri iki kinyejana ntago bikunda, niyo yaba ari umwana akajana gute. Rakavuga ngo najya muri Arsenal wenda ikamuye amahirwe yo gukina. Arsenal wenda ni ikipe nayo iri muri generation nk'iyanjye, ni Bukayo Saka 23 bari gusatira nine, ni Gabriel Martinelli 23 bari gusatira nine, ni Martin Odegaard bageze muri 5, na Baresi bageze muri 5 bari bakaba 6. Ntago ari imyaka myinshi, abandusha myinshi bandusha 3, ariko abandi turangana, abandi tubandusha umwe abo Bukayo Saka. Ikindi kandi na Arsenal ku ntego z'igikombe zaba icya championnat y'igihugu y'Abongereza niyo Champions League imaze imyaka 3 igirute yitabiriho zaho. Arsenal nama ubona ko yamaze kugarika kuri kariba yo kuba ikipe ikomeye ku mugabane w'Uburayi, ni ekipe iri gucuruza, ni ekipe iri gukina imikino yose yo ku mugabane w'Uburayi, ni ekipe iri guhatana igikombe cya championnat, ni ekipe yamaze kuba ekipe majeur nk'izindi nkuko yahoze cyangwa se nk'izindi zose zari mu gihugu cy'Ubwongereza zo muri Big 6. Rero niko yari yamaze akavuga ngo aho magiye nabanizeye mwanya kuko umuntu bita Gabriel Martinelli twahangana pe. Mfite liste muri ekipe y'igihugu ya Espagne ndititere ndabanza, hanyuma Gabriel Martinelli no muri ekipe y'igihugu ya Seleção ya Brazil nta mwanya bafite wo gukina. Twarwanira umwanya, twarwana rwose nta kintu. Rero umuntu bita Nico Williams amahirwe menshi nuko Arsenal musubishizemo imbaraga cyane ko release clause ntabwo yeze muri miliyoni 50 na zingaye gutyo na zirindwi z'amapound, ntago amafaranga menshi. Bagiye bagasunika bakareba ko basinyisha umuntu bita Nico Williams cyane ko Arsenal ikeneye abakinnyi pe, ikeneye abakinnyi ibintu byo kuguma kuri gakondo, akoresha abakinnyi amara imyaka 5 ntago bikunda, ntago bitwanje igikombe cya championnat. Akeneye gukora retouche kugira ngo akomeze arebe nimba byakunda. Nico Williams aje muri equipe ya Arsenal uruhande rumwe, urundi afiteho Bukayo Saka akatakisha umwataka nimero 9 yaba yazanye, yaba Arsenal neza cyane kabisa. Ngo reka turindire turebe nimba Arsenal zasinyisha Nico Williams. Binavuga ko yamaze kumvikana Martinez Ubimendi ugomba kuza muri iyi mpeshyi ya 2025 ajara kuri Stade Emirates avuye muri equipe ya Real Sociedad. Mu by'ukuri aje muri equipe ya Arsenal nyine birumvikana. Reka mbashime cyane shitakonze podcast kandi subscribe nimba utarayikana tujye tubana 5 kuri 5 mukomeze kugira ibe byiza ndetse n'umusi mwiza kuri mwe mwese.